banza turamukanye nimba wari unkumbuye. Haleluya! Hagurutsa mugenzi wawe uti Justine yashaka kuhagurukare mutazirane hamwe. Haleluya! 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 Murakomeye. Ku mazina banyita Justine Dudu umuririmbyi. Ni bande bari banyibuka? Ubuzi kwa nyibuka narigeze kuza ngahatutse ikiganza. Reka mpamagara imfura yanje Joel aze twagendanye no musi turaririmbana. Ninda nyibuka. Mana yacu ni nziza igira neza itakubayo niyo mpamvu twishima. Hari icyiza nabonye nashobora kugira ibanga. Urafise icyiza kugira ibanga. Biriho. Umva wabwira isi yose. Umva wabwira abarundi bose. Umva uvuga ko yasagira neza. Ukurero. Ukurero. Ya! Haleluya! Birahari. Biriho. Narakubonye mana, narakubonye ineza yawe, narakubonye papa, narabonye ineza yawe, narayibonye tambigwa, narakubonye
imirimo yawe Mana yose irahebuje ibyo ukora byose birahebuje imirimo yawe nabigishwa be
Yeah.
mana warakoze wahamagaye ndagukorere warampamagaye mw'izina ryanjye uturuwanje ruzonkorera erega mana warakoze wahamagaye ndagukorere warampamagaye mw'izina ryanjye uturuwanje ruzonkorera erega mana warandorane ubugome bwawe mana ubwira bwira None got
Dawidi afata amabuye n'umuhumbezi maze aratuza amazuru Uwiteka Imana atinda kure Uwiteka atinda imbere gato maze aratuza Dawidi kurekura yagagaga
amashyi menshi ku mana yacu neza agiye kugira neza. Haleluya, mani bahezagire cyane. Watch it.